1, 2, 3. Veliki pozdrav, moje ime je Danica. U današnjem videoklipu samo nekoliko rečenica na jednu temu koja po meni može biti veoma interesantna i zanimljiva za sve nas. O čemu se radi? Naime, primetili ste na svakom pakovanju naših proizvoda stoji i kompanija je napisala, i preporučen način uzimanja proizvoda, korišćenja tih proizvoda u dnevnim nekim količinama. Takođe, osoba koja vam preporuči proizvode neće zaboraviti da vam kaže i kako da ih koristite. Ponekad će se dogoditi da se ta dva načina i konzumacija, uzimanja u stvari proizvoda razlikuju i kod vas to može da prouzrokuje neku nedoumicu. Ne radi se o tome da je bilo ko od nas, recimo, pogrešio, propustio, zaboravio kako da vam ispravno kaže da koristite proizvod. Radi se o sledećem. Na svakom pakovanju kompanija je napisala kao preporučenu dozu dnevnu proizvoda, onu dozu koja je u stvari doza koja se preporučuje kod preventivnog uzimanja. A nama se klijent najčešće obraća onda kada je zdravstvena tegoba već nastala, kada u suštini je potrebno gasiti požar, a ne delovati preventivno. I u tom momentu, u toj situaciji se javljaju određeni neskladi u količinama preporučenim određenog proizvoda da se konzumira u toku dana. Ono što, da bi to možda i drugačije, da bi plastičnije razumeli, pokazat ću vam, evo, na primjer, megavitamini. Na pakovanju piše kao preporučena doza 1 tableta dnevno. Ja ih pijem 2, jednu ujutru, jednu uveče. Moje kolege se šale malo i kaže, naša timska doktorka kaže, bre, piješ megavitamine kao bodybuilderi. Jednostavno, ta jačina meni prija u ovo vreme pandemije. To ne znači da ću ih ja megavitamine celog života piti u toj dozi 1+1. To se piću onako kako osetim da mi treba organizmu. Ono što mogu da vam predložim, to je da apsolutno koristite uvek znanje konsultanta našeg, odnosno osobe koja vam je preporučila te proizvode. Ako vam nešto nije jasno, pitajte. Mi ćemo uvek proveriti čak i same sebe da nikako ne delujemo i ne pričamo na uštrb zdravlja, praktično, vas kao naših klijenata. Ono što želimo, to je da vam pomognemo da rešite svoju zdravstvenu tegobu, a ne da vam to posle naudimo. Verujte nam svakako, nemojte preterano da čitate uputstva na kutiji, pitajte kako da se koriste proizvodi, objasnit ćemo vam svaki put i detaljno i više puta ako treba, i to bi bilo to. Do neke naredne prilike, do nekog narednog videa, moje misli ostaju sa vama. Svako dobro.